Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maksud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Satu. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja lori pong Allah Subhanahu wa taala. Pamase nania akamase tepak telu aga-aga na pakai dalih kiki pong Allah taala. Jadi ia kotoma bicara letiang asalamakang, maka siddi agaga paralu malada isukuruki nareko terjaga ki uku ilalan na dicingi. Itu yang paling pokok. Nasaba mega mo tahu tepabu, tapi deni aling acan ningangati untuk melakukan kebaikan. Narima kona naro papidali maraja nalingi pong Allah Ta'ala adalah iman. Iya perlu syukur kilada. Tomau pa nasaba Allah langange ukui lalanda agama itu iya kutanam mano. Jadi naku tanam mana tu matu kusuri munri. Jadi atu datu dangat aku ilala masigi mako mapengajian mapananungan untuk kebaikan, insyaallah itu barakah loko. Jadi mestina memang ukui lalanna atu tungal linota ang kawattu memang ipasadia untuk betul-betul ipakai guna loko agamana pong Allah Ta'ala. Angkato tau panrita pahami makada yang paling pokok si tongan nanya itu adalah niat. Paling pokok. Jadi iya ko angka jama-jamang mesti ipasanre loko manang i agama. Iya. Jadi usahakan ngi roja pakasiweng ngi agaga ipigau yokolino ipasanre loko manang i agama. Maka dapat ko carana ipasan reloko agamai ko pa jama-jamang iris sangi maka dia ya jama-jamange tujuannya kemana? Apa ia tu mati tanah yangi polekenroy kau gunakan untuk apa? Jadi apoleangan nasi dia gaga ia kuarampara kaya ku tenang kenri pole mulolongang halala moga. Yang kedua kau gunakan untuk apa? Mau pakai guna untuk aga. Ina tu nak ada tahu pandrita mesti angka umuruk mau pakai untuk paling tidak mendengarkan ceramah. Deto nak ada lau pamasigi itu mangkali ceramah. Namu komi HP tak iputra HP wen atau mangkali ceramah itu waktu istimewa istilahnya. Nasaba ipakai guna untuk matuntu pak disengang. Jadi pakai guna waktu untuk lomas sempajang. Ia kong kadalik nalingi pong Allah Ta'ala mago kilalan na agamae nasuro ki sukuru nasabaya tu tau sukuru etalu na pigaw nomoro si di Mario Marennu atinna pade tu gaga tau sukuru de na Mario atinna ya kong katau de na Mario matenang atinna ko makade sukuru ka ai kapau-pau mi tu. Iya. Jadi ya sange sukuru tau tenang atinna tau manyamang. Iya. Ya sapaya tu ko to makada na Mario ia koto Mario loko pong Allah Ta'ala bicarogi na bahasa Arabnya bersyukur. Ya kui pak bicarogi Mario Marennu lori pong Allah Ta'ala. Aga ipurio ranu lori pong Allah Ta'ala papidalle ia angkai nalingi. Nah iya naro jadi ia nariasa bersyukur. Apa ia tiasa ngesukuru nomor si di atia jolo. Nah iya ko makanja muite toli-toli manyamakini nawai toli Mario Marennu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak DJ tu nang katau dia tu gak kau tahu kura waramparana. Dia gak istilahnya kura dalek nah. Genap itu na lebih. Pape na dingim itu to 5 cipi.
Nah, yan na to ampay ko ang kataw to lima cipi pa pinadina. Yasangi macipi mas pada ko makalasaman na de naganna mitaw de naganna orang paranna. Ayan na to na mega tao mapikiri malasaulo. Angka to aga jerok papatana ara istilahnya ko to makada papata pasapasan na ara tanyahat desa. Tapi berdasarkan kajian agama makadai ara aja mu pusingiwi masa depanmu nasabab po Allah Ta'ala maturoi. Yang kedua aja to mu pusingi dalekmu nasabab de pamujaji na patentu memang ipong Allah Ta'ala. Jadi tapi kangi di Yerome kay pikiri gitu agayan remaja kamu garoyano sangadi aja jadi tawakal. Ya na tunang ka istilahnya di itu siti di OGE angka bahasa tak makada guru ko anak loloy. Biasa yang kali ngero ko pasataw matoh makada guru ko anak loloy. Kaya sama guru ko anak loloy itu empat maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia coba menangis. Dia tu nang kena lolo makan dah mau kak makan tadi anak lolo tu makan dia mau kak makan betul kan na yero anak lolo yero ia na teri tapake do tu makna ya agiro maliwasang ikapa jadi sepertilah bayi ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah ya ia na rona satu pandita maka dah ia muas sempajan na muat dalari mereni na loko pong Allah Ta'ala aja na kalau ko rupa tawe apa ia kau tahu itu podang utatambah itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia kui podang ci cawat di mau patu kongka kakura ke istilahnya kongka meloki bantu ia kau napa cica tu podang de tahu patu nano na bantu moki ia nagan nak kedua mamula di tu mapikiri makanan itu kasih itu iya ya nagan nak katalu dia nak kadang kasih makanan situ dia mana mengingi gitu ya kan nak kapa lihat situ bahasa anak mesak mani makan dah weh tuli di mana jadi ya kau puang Allah Ta'ala deh jadi maka dia tahu pandai pada kau anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nah sepuang Allah Ta'ala agak membutuhkan naisang jadi maka dai ajak na mucuri te aku padamu rupa tahu anak-anak kecil itu bayi itu dia tu anak loloy dia nang nak bicara tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang makir jadi maka dai tahu pandrita itu makna pertama yang kedua ia tu anak loloy ia ko mapat diiteri ia ko mario micawa ia tu teh ko matau maraja mandari de angka tu tau micawa pedi gitu disebut sang micawa pedi mapedi tapi micawa na subui ia ko nak lolo itu de seikhlas mungkin sejujur mungkin ia ko mapedi teri ia ko mario micawa makiro jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau mario marenu atina na ilaudong malomo dalek na tu. Masusay pa pinadina tay ni ilaudong malomo tu ipaturung at ko pong Allah Ta'ala. Jadi dua tu tahu sukuruki manyama pa pinadinge ilaudongi malomo ti tarima pak dongange. Nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilau dotoki tak buka tu pintu na lagi. Jadi ya tidi oko salangnya pak bu lelewali marioki to mangilau mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki papedal yang keweleku tambah ya ko iya ko de musukuruki sangi pacalaku masarro jadi sitongan itu ko agama aja na to makada masus sapi na pamilaw do de namo kong kadale ayen nah ya angka pak karona na chat ka nga pa bahar makadang kapakutana
tentang sana madrasah baru ya. Mak baca dong. Angka makutana. Jadi dia mereka sampai kangi maka dia tu ampai magi ni suruh ki sukuru. Apa ia tu tahu sukuru tambah ya dalek nah. Iya. Aja tak dareke. Tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan namoloi masalah teko milau dongi itarima todon lah. Itu kere. Jadi dua tu na jancengi pong Allah Taala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masuk sata. Dua-duanya pintu langit terbuka. Bahkan angkau kohak desa ena rampe orang yang teraniaya. Semua orang teraniaya. Nagau bawangi tawe. Na deni rule mewai. Nagau bawangi. Na paujaki tawe, na petan naki tawe. Yulle samewai aga komani tapi tomamako. Iya ko makoiro tak buka tu pintu nalangi. Usaha kang kita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tawe. Jadi kong katau caci maki ki ang katau paujaki aja ta balas sih. Nasabak sitongan na ya tu alamat. Ya sange alamat tanrah. Na bukarangi pong Allah Ta'ala pintu nalangina. Melo ina reko milodongi. Apa orang yang teraniaya itu tembus doanya. Apa ia kode na paujaki tede na teraniaya. Dene terima pak dongangi. Jadi untuk supaya terima idota. Angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya. Apa ia tu pak dongangi maka dia tahu pandrita pak hakiki itu kopat tareka. Tak tumpuk pitu napa mabasa tembus. Tak tumpuk pi. Ya kong kamu pa yon rile ko de pa. Ya me ko taleponi de naga pakuraga pintu langit itu sudah terbuka. Apa namo nabi makoto ite gere batunna ilallun nabi Musa oko Firaun ya ko soro i lau monri pasukang masak bu, mana samate? Apa tahu cek dek na tahu masak bu lelungi? Iya kol layoloi tasi lung. Iya kol lupa imatetoy. Soro imatetoy. Kak de naga pakuraga ko makiro to. Pa iya tu di ko akal tauli na to makada naga nanti pigau. Iya ko to lupa tomate na labu o ko tasiehe. Tasi longe de gaga to rewa tomate to. Apa angkai musuh pule mondri masak bu palalungi. Napai makada na mimusa jolo wangilo ko puakku yana tu ampai suruh mak bampangi tongkat na. Edo. I makade guru takali siden ring almarhum. Aga hubungan na tongkat si bawai tasi. Palimpa lagi pakai dia memet tiap palai ko tongkat kan. Tapi makade to pandete kasupu ni. O kumano pong Allah Ta'ala mak buat sewa. Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos. Kini angka mau palalang. Dia panak bampang itongka. Jadi maka dia tau pandrite. Taneji ero tongka isi tongan nah. Sabak miro. Patulun na pong Allah Ta'ala hakikin nah. Jadi makumatu itu ini. Ia kong kadi oko kanto tasik di juta. Na to milau dalle. Na to makada mo pa ya ko de gaga dale nga po nginang kamo adi ko si di juta. Kan kamu pa yon risanre to. Tapi ya ko de nagaga dui. Ang kanya na may milopah kamaja. Ang katonya gaga may waja. Na de sisa gaga dui. De to gaga itaja makadang kamo di pabawa dui. Oko nito tambus pak dongang. Iya ko masusa ni makoto de nagawat di yon rima pasanre. Alan iwajen ne. Na to masampaja sunnah hajja don rakang. Napa to milaw dong o koki ilalan na sampajangi mangilaw. Nasaba di nagapakuraga. Iyo po kung kamo pa makalain kabisa resa kunalayano de pa nawajay kamo pa de pa natalap po pak dogang ito pa kamo pa yung risanre makada de iya rumato law singa iyo po ko de nagaga insyaallah tembus itu.
Jadi ya tu nonrui ya tembus pak dongangnya na rekode naga yonrui la haula wala quwata illa billah. Mak bos sewa. Nah iya tu anak mako tu anak loloe. Itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak loloe. Angka gano pakulena. Degaga. Degaga tu paling aliman nami kedo. Aje nami degaga nonrui de nole makan meka makan de mala wairino maga degaga. Tapi karena napai teri, napai gora, napai maga, orang tuanya akan datang. Mako mati itu puang Allah Ta'ala lauri atan. Berserah diri ki. Yo poko macigau ki. Maka dade kamu pawon rileko. Iya tu. Jadi jimo pai tarima pak dongeng. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim. Tegere, ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim. Waktu na melo ya lempar tamu kopi. Napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasuang maka tasak di kosi di kampo cit di aga jero tania kabupaten cit di pada di Makada Sulawesi Selatan pasipulu ngaju ko lapangannya untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia kena susah apa iro Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana loko pong Allah Ta'ala ipatuni apie akak dia tu gamak lemparangi ipas sadia ngami aga jasana pada peta patatongang nyaju napa yale pada tu pada kesana pada tojange ni suruh mendre koro napa ya lemparang apa dia gaga tau mulai macayo kopi pak mempelai jadi ya lemparang iya na tu melo na ya lemparang Nabi Ibrahim ina malasaulu malaikat apa dia namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no dia nangkah nasabak to lima kanjay keyakinan na loko pong Allah Ta'ala. Iya na to na pole malaikat makada. Muisamo gaje ro Ibrahim makada melo ko ituno. Makada Nabi Ibrahim wisam. Nang kana to api tuwe. Na pura meman niputus ka makada ya me ituno. Yang kato ni to ala ipake madem parang makada malaikat mapit de milaw do. Mapit de mangilaw. Wat di ko bantu. Makada Nabi Ibrahim ni gay ko. Nah saya na malaikat na utus upong Allah Ta'ala matoro i anginge si ba matoro ibu si de malaikat pangatoro bosi si ba pangatoro angin maka da ilaw mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu si lau wator ibu si na turun na pat de ropi atau upapoli anginge na lutuman angi rojuero supaya pat de pinah aga nasa Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilaw kenro ko mala bantua maka de malaikat ko pong Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim iya ko kuy pong Allah Ta'ala melo ko mangilaw aja nah iya palangsung coba kare aja na nai ko pake iya palangsung namo ya misam matoy ko pong Allah Ta'ala maga sianan kay ko pan rasa-rasa itu kare ina tunakare guru ta kali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakalna namo malaikat dia tu me pake namo malaikat dia tu me pake jadi soro ni malaikat melo niat lempar Nabi Ibrahim dia na tu na baca hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Yaro na baca alena pangulutan Nabi Ibrahim. Maka dari puang Allah Ta'ala. We atakku iya pe na renungan. Magi na yaw bahase. Melo ka pasandre loko jama-jamata. Yay di pak galunge. Yan ang kamu pa yon risandre. Milaw dong. Sebelum milaw dong. Marajimo patu tembus. Pak dara makoto. Jama-jama tapi ya kode nagaga yon risandre mabos sewa tongan lo ripong Allah Ta'ala ite gere komandre balawoy aga pakuragata to maka na da cu balawoy ang kamo pa yon risandre to ite gere kada racungi balawoy ang kamo pati yon risandre ang kamo pa racu balawo yan tunang kataw pandrita maka da mo racungi tapi denro le perangi di ku yero maka da cu balawo nasang aja mo racungi magay degaga agaga nanre olo-kolo kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah. Wah, maraji-raji ngero. Nanre balawo sina to makade pasidekaro.
Iya, ma raja-raja maka pasti dah kah. Isi dah kai balawoi. Wah, maraja-raja. Tapi ya ko igat tangin lawlala pamahamangi pede lawlalangi masuk ke dalam ang kami mato jawabannya. Maka dia rolok kolo enau tusuku Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya. Nah iya tu balawe dia nak galung. dia nak galung balawe. Ya dia ko asidi mak galung na lomandre andre